وزی چوم پیشوانی چیوانا من گم خودک از چوم دیار بر مرگ احمد اله بره دستی که من اگه چه برام مقصده ایله نبهار و نپایز و نزبستانه خوره و گره نمرن کتینه و عرض عثمانانه ایله نادگو ملتنحوت ابن حبار سریق والدان دکن موجود پیلاوانه ایله نادگو ناوان کران علی محمد بگدا سجادا مثل تختق و چنچگان علیه اسبانه ایله نادگو ناوان آخر زمانه نادگو پازگه ممه شما خوش کرتگو ملزان و حلامانه جوری بردامانه ایله سرگل یاد کندی و دیمانه ایله نادگو شبگانی به شبه بجدگا زرابیا سردار گلندانه اب خورین و مرین و گره کتبی گوار و بنیان حیلمنو ای هی هی گوار و بنیان ایله دتوی رابن آبشین جواسفان خازم شورش زر هندستان چاوبلگ جکلدان برورش قیتان ممیج فنجان ددان مرجان ایله از و تهر دو تنمانه سمیان حیلمنو ای هی هی مال گرانه ایله دلگه من البر حول و بلای غير سر وجس شباب بردقا بلند جبتي تاي ايدي وزيف يا خدين خد تعالى والشيخ البغدادي دي سرب عالمش بردقا بلند ريك توسقا شفوي هيلا منو اي هاي هاي دي توس شفوي ایله وزه گزل خانه و ایله وزه تانا کراسی به کتابانه ولا وز ملحمال سرده برید خورتولاوانه. برنامه آواز زیرین جارکتین مرحبا جوره تماشاوان نجا. بله ایرو ام دنابرا چیای جودی گابار و چراو ده لهم برونه نها چرا مناوی وان چی جهن کو ام لی صدکنی مجبوره پاروی کرد چونکو هر کلمه کو دنگ بیجی تی گوتن محقق قالا چیاین کو ام نها ناوی واددن تی گوتن جبون آوی جی میوان خوی ایروی بنرخ مخواست لمیدان کولی بخواش بجوشته ام بکن میوانی و جارک دینم بجیم خیر هاتن میوان برنامه میا ایرو مامسته گلک هجایه دنگ بیجی گلک هجایه امی نها هم بخوازن وی ناز بکن و بدن ناز کرن هوا نوایی بکلام و به آخافتن آخواه و برنامه آخواه تجی بکن جارک دیم بجین خیراتن بله امام سلیمان ام بجی تو خیراتی سر چواتی انا بخیر ده بیشالله کیف حال روشت وی تو صحبی گلک صحبی استوپاسی هات که از گلک کیف خوشوین هاتی بیده ام مبحب را رونشتی مبحب دو دیتن امجی گلک سپاس کن امجی گلک کیف خوشن طیبتی جهک هولی بخوشته و هم وارد تاجی و جبر کو جهک بوی آوایی قدر بوی آوایی خوشته ام بو میوانه تا کیف خوشی اما دو قد سیقت زده بو ام هوی دیکن عمرک درش عمرک هم بخوشتر پیشیاته با ام وی هلی دجیش بو تا سرکفتنیت خوازن مام سلیمان ام برنامه دنگ بیج های آواز زیرین ام هرم دیگرین ام خوازن دنگ بیج خواه بینن سر اکرانا دانن همبری تماشاوان خواه همان آوایی کسی کومه تماشا دیکن دیرو که خواه همان آوایی جاری دیم بیجن چند دا دنگ بیجیه جنو و رو بمینه یعنی لوی ما بسته ده ام ببیجن هگر کو تو هنگش مرا بحثا دنگ بیجیه بکین از شوار خدا حزب که از استرانه که بیجم استرانه حسام آخا بله
ستران حسام آخو ستران کم ناره گلریه یعنی کم ناره لی اب ستران حسام آخو جزدی دش که هر دنگ بجا گود که یعنی بی مملکت هده لی بله حتی نهوشی کسی بحثا باب حسام نکیه نوی نهاتیه زمان لی ما بیوی هست بشه دوره جاخو دوره جاخو اوی حسام خویی که برازیوی بی و جا دوره جاخو که چگیوی هیا بچه چرکینه نگله توزه لی حسام بیشه یعنی گل جندی بی گل سپاهی بی و جا حوتن حق بلو خیط دی چوخ ارگنی درویش گو خوره گو لازمه از یعنی کش برازی خوره ببینه گرا چو بیجه سپهرتی چو گند دیگه هد بیجه گند گوور چو مالا حیدر آخو حیدر که چه های نوبه لالی خونه لی همه لالی خان هیچه گل گو گل یعنی بخوی وقتی حضنای تو تیر نوبی وقتی رینشت درویش و مالی فکری کچه ها ولی چوها تو دید معلمه نقطی دلیوی گو خوده اف حسام را باشه گرک از جیره بخواد ور حاصل سونوی گو تیگه گو حیدر آخوا اوی گو لبی گو تو خوده که نوها اف کچه بیو که چتشته گول خود مطبی کچه منه علاقه بی علاقه گوله بی علاقه خیره درویج آخوا گو خوده برازی گیم های ور حاصل گل مناسبه از بجاب کچکا هموالی تو بدیم از جویره حیدر بیجه دویج آخواد بیجه برخی کسی بر پیتا شجوک قای افتشته هات بیجیم وقتی داگه همال ویده دویج آخورابی نشانی کرد و ور حاصل کچم مقداری ما و خاطری خواست چون مال بانکر حسام گو کاره کنم حسام هات گو چه مامو گو میکش تره خواستیه حالا مثلا یعنی کچه که جایه گو ماما اصلا تویده منطقه بخوازی مانه اجوایید اما کچه درویج آخواه اول چرکیم پچکه حسام شخواره اوی دید که بیجه از یوبی نیسه حسام بیجه ما مواجی تا خواستیه و تا نشانی کیه و تا بیایه اجوایید تا بده بلو ولی کچه سحکر وقتی حسام زبری کچه چو حسام او تا بابا من چد گوتی یک دو گوله حال و مسئله به خودش مرد گوبی کتر کچه گوت تک دلی قصه ای گو خوالی سه گوت حسام گوت دوارا تا نخوراندی نه بزادی نه ویدی نه تو لبالی سال بیتر بگوی تحت که تا کجه تا چه قبیل کیه حسام سکنی گوله خبری تا دومومی چون ماما گو خوده ما کچه نوی گروه تا چون نوی میشی آقا دیگه نشانی کیه و فلان گوله خوده من نوی گروه آن نکاره والله بطال ناکه ماما گو آن از خواه کجا تو بیجی اللش تره اونجا از بلگه بچه نو بیلی بیجی هیده خوده من نوی و ماما بیوی گو نه خیر گو بینش خواره گو خوده از بینش خواره جاز بطال ناکه جرا بیش خواره اوی دیگه بله یعنی دست پی که نشانی دما کو دیگه نجبو خو لیجبر کو درویش قبیل ناکه اوجی دبیجی که مسوز دایه از بسوز بطال ناکن جبون آوه حسام دبیجه ادش خوره بینم لالی خانه درویش بیجه ادش خوره درویش بیجه ادش خوره بینم بیجه تو زانی نیسه خوبی محلبه لی همی کسی نزانی اول خلکت گو قش حسام را خواستی بله بلگی جال علی خانه و بابا وید زانی او پی حسامش درویش را لیبلی کزدی نزانی حتی هنگوی زبانی دما بیوک تانین یعنی چون خیلی هنگوی زبانی زاوا نا چون خیلی نو چه هنگ نا چون چه بحلی به حسامشی دما چون خیلی حسامشی صابی چون خیلی ملته و دما فلی فکری
چه عجیبه بزاوی آتی خیلی بابا منحی حساب او مال خرابات دینی به تو ندینی لی بولی ایلی تو رازگه با خود بریم دست خواهی گرد مردی خینی لالو ایلی کلاس پیت طرف شام بی تو به ببینی لو بولو 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 تو دومام اوراش خموی هبی تو زیر از مر خلکل دومام خوش بینی لو 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 ایلی خیلی سجال من خیلی لیوی خیلی واسم آخا دکتش برای جیلو بلو کسی سردار زمان ندید که مام دستگرد که برازی به مشتری لا ایلی زریه دینه و تسخلاند لی بولی لی ای های ای ایلی گندی جیران خلام و خزمت کامار ایلی لی ایلی ایلی و عمل في حال جيبه نادى بلو 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 ایلی و عمل رجال خوشی شبه تا دگری لالوی خلقو دنیا عالم كيف قاد لي بي خوشو بنا لي بولي لي اللي ترسقا معضل خذ اوامر وكل دردقه خذ بمريلو عيلي زايدني بي تصحى عند لي بولي لي اي هاي ایلی گندی جیران خلام و خدمت کامل هیلی لی بله مام سلیمان نام خواست از وی پرسم گلن پری سترانم کو دنگ بیجیه تی گوتن هر یک جوا سترانان جوا کلاما خودی چیروک که نه طبعا طبعا چیروک که یا به هیا او چیروک بدمیر و گوهریه بیا ستران طبعا مثلا کو ام بیجین حسام آخری تا بحث کریجی هنگ به وی آوایی چه بیه مام سلیمان تا اف چیروک یعنی تمام کت نو عالمی دنگ بیجی پیشی تون چیروک آوی تو عالمی آن تو دنگ بیجی درک ستران آوی خود عالمیه ستران حسام آخو شخوا اصلی و بابا منو خواهی ستران بیش بی بله و خدا بصالحه عمل جانگیره به شرخی مجویجی گرتر لی اف ستران ها اولی ما چیروکی یعنی از پیشی تو چیروک چیروک عالمی بجرد تا دیسترانیش بله ویجا بیشتر گو دما چون خیلی هستامشی چون خلکه گو ولد تو جا زمان نه که خیلی همه آتی ویجا بیجا دیوه و بابه لعلی خانه گوت نه گو دما هیچوی هینی چی داشته هست بیجا داشته هووانی بیجا سواره هیچ تدیم دوارد چون نه تقسیان و فلانومی هنگ سوار و لحیزن سوار لحیزن گوت لحلی خانه جای گوت دما حسام ها نیزی کتابی چارگاه خواه سری خواه باشه بله چارگاه خواه سری خواه باشه بلا تا ببینه اینجا دما چون ویده سوار لحیست خود حسام ولی خود به لحلی خانه اوی چارگاه خواه چاوه حسام بکرد جوردش هست بخوال عرده کت ایرو میه نخواه با 15 روزه تمام بی تو زانی؟ بله اینجا محلی ملاد همی هات سر میشین و فلان هر چاوه چه بی جدی حسام خواه ملمیات وی دینالی هات دیم بی جا هشوی نمو آبی جان ویده لالی خان دست آویجگه و دبیجه سترانه سترانا ده حسام آخری بیجی حسام آخری بله مام سلیمان وقت دی ام ببیجن تاگو بابا میجی دنگ بیجه نه ایوانا بابا گلک دنگ بیجی کوی رو تو دخوینی تو دستری تجباب خواه هیم بوین نه همی گل گیوه نه همی
Le bandora em bejî malbatê. Bandora ise tabii. Bandora wî ser teşebî. Ser çevî. Babete gelenperî ew jî civata da digot, dawata da digot. Civata da digot, xodet uçko xodet digot. Belê. Eyvallah weli. Mam Süleyman pekî vê çaxê dengbêjî gelenperî zaten civata da û em bêjî koçkên axaya da yan jî demê berê tu çî civata mîreka da her weke lîtirik dihat gotin û em bijin vî awayî biyerên ku diqewimîn herkes pê xwedî agahdar dibî. Pekî roja me ya îro de dengbêjî çawa meselen bêjî vê misyona xwe pêk tînî ya da em bijî îro gelenperî hûn çawa dikarin xwe bigihînin civakê stranên xwe yên kû de dibêjin dengbêjî hûn kû de dixwînin tenê nêva malê de dimînê an jî civak derê ku xwe yên gihînînê hîn va strana dixwîne hene an tune. Tu zanî Umut, li hu ev stranên he yanî piranîya Belê. yanî de îçi morofê xwe de dilê moro de. Mesela uçka de be, civata de be, kû de be yanî hema em dema rûnî yanî çi stran em ê bijî. Yani ne lazım am on beni ava xofla yani dilim me de debe me de. Ama mesela tam em bêjin çend salî te dest pê kir heya niha tu da. Xwedê vekîl bez bije te çend salî 10 salî pîvem de devam ki. 10 salî. Eyvallah. Daha zêde mal de dema ku em bêjin babê te di stra hingê bandor ser te kir te dest Şfa pê kir. te dî babê me ama ku te dî te bî tu zanî. Belê. Ez gelib çûk bî babê min ber. Çu rahma Xwedê. Ve jol mehelme te dî stranên wî o hengê babê me diguaze çi Iraqê Iraqê ser mikrofona hengê nava çi bir radyo Iraqê Hala tiştê dî onu bî got tu xeramofon ez xeramofon. Gramofon here rast bû. Ha onu bî bir stran te dî tî de hebîn û gotin welî çi gu heta no stranê mehme Arafî Kevîza xwe ya Hasû Cizerî ya Saîd xwe Cizerî Hembî çi welî ji bira bîn ew ku bih welî cîl ew. Tu jî niha va strana hemiyê dizanî ne wisa tu dikarî rehet bibêjî jî. Ama Süleyman mal de zarokên te jî ji te bandor dibin. Mesela tu ji babê xwe bandor bî, zarok jî niha ji te bandor dibin. Eyvallah zor ji min bandor. Yani mal de zarokê ku dibêjin hene. Erê Xwedê Hamîd ji xwe dibêje. Belê. Hamîd bîje dengê wî jî xwe ji bin Xwedê gelê camêrê neşte çêtir. O tu got lemê bî ew ê bilî Bername de bila derkevê strana. بالله بتشي خدي وكيل بالله بيجا وقتي كتشا اول ستراني كرمانجي نزوني Belê. Türküler de götür. Xwedê vekîl bî steymen li şerlex bî. O tgol lezê be ez ê bila sanatçîm gop Xwedê not. Min neştu qahasım min neştu. Belê. Hêviya me ev e. Mamoste niha tu baştir zanî. Çanda dengbêjî rastiya civaka me Kurda ye. Arasta. Ca ji bona wê jî roja îro divê em vê çandê hinek direk bi mal de nava zarokê xwe de bidin heskirin. Kî ji wê dest pê kir, herkes mesela bikarin vê peyvirê pêk bîne em bawer dikîn ev çanda he bi tu avayî ew ê nê jî bîrkirin. Ji bona wê hinek rol û misyon dikeve ser milê we. Mesela te got niha mal de zarok jî dibêjin. Tiştek gelek baş e. Her dengbêjê me bi dema nava mala xwe de em bibêjin ji zarokê xwe ev stran kilam dan hes kirin hinek bandora wa kişan ser va strana ez bawer dikim kî demê pêş te kî piştî mirov çû nifşê nû jî bên ew ê vê çandê bişopînin ji bo wê ev piçek peyvir dikeve ser milê we ez bawer dikim te ev peyvira xwe ev gereva xwe te baş pêk aniye jî Xwedê umut tu zanî xwe ji elle li wê evê de ye. Xwedê yani tu bîjî nem had û hesab Xwedê strana zanû bîje. Lê dema em biçî gel wê windomir. Gel windomir. rast Gel bastırana windomir. Ve ca stran jî hol Kurd yani dîroka Kurdîtiyê de yani stran bir ana qawiye ne hendike. Ve ca mehalî me her gel windomir bi gel windom dike. Gel windom dibe. Yani umuda me ew qasebî yani welî em bijî bila winda nebixwazî gelek yeni ji me biçûktir Hamîd bi alimiyo gel goyî. Ne liyê bitinê Hamîd e. Yani bi alimiyo winda nebî. Belê hêviya me jî ew e
ام جی وی دیکن تشتا گوتی پیگ وره نه وندا کرن اف چندک بگلک نرخه ایرو ام ببجن جبو چاندا کردا جبو پیشروجا کردا جی خبات گلک قدر بلنده هیویا ما او کو اف چاند جی آلیه نفشه می نو وجی نیج بیر کرن همان آوایی نفشم پیشروش جی بهلن نفشم پشتی کو خاورن yani her tim xwe zindî bêle em ji bo navê gelek spas kirim Mamê Selêman em gelek kêfxweş bin ku bername me îro tu bî mêvanê me heman awayî hinek teqala çîroka Hesemê axa kir heman awayî hinek şîrova me çîbû derbarê dengbêjiyê de derbarê em bêjin nasîna te ya dengbêjiyê de daxwaza me wek me destpêkê de jî gotî ew e ku hûn jî aliyê xwe de hinek dîtirik berpirsiyariya xwe daha zêdetir bikar bînin daha zêde jî hîn vê hêlê de peyvêrek wisa baş bigirin ser milê xwe vî xebatî hîn pêş de bibin gelek em kêfxweş bûn ku tu bî mêvanê bername me em hêvî dikin carek dî û demek dî jî heman avayî demên xweş û bextewar de em car dî li hember hev bibin carek dî jî tu xêratî ser sera serçevat دربا کلاد لمده صورو وزدمینه لا بری داره به هاوینه لا بس بری داره دنیا عالم یک دو بیل درته وزانا دیگرینه برسه کلان و کبراداتین سبز که تلی زراب جرادی که باگی با وشینه برین داره مالا بابم را بنه کلو خداره ویلان من اما 24 ساعت مرنا دومین سورو وزنمینه لی کلا حلبه بکه و مالا ماما قنگی چرعاگی تو خوش میراج مالا با ملتی نهوی یو أخذ الصور وزنمينه خي لا بجاها في نجد الأمرق وشوفينه لا سبيل با مستصور قدرتنا ويلان من ما شاشور كريس دمه وبرنا واي لي حكي بو وقت تاخذ تقوتي مرحمة اخوال جرا ولا سر بي بو مسترين اشتلي خرات بكابينا اي يقينا دلي ما افضل خذ كبيره ملا نمانه وجار يجار زمانه تجو طولنا دبت خبا جرينا ولا نوي صجال من نوي حكي بو وقت تاخذ دبرين شنج صار مالا باب ربنا كل خدار ندل برسر البرهواي ام حرمتین دارش کستی نه توش منای دما کالن و نالن با مستد حکیم القوم بسری وید گره تایی سلفا آمد تماما با مستند یار ویدایی آخ ویدایی آخی لا ما شر جرال كباني قيل الحافة وجرام داني لا بدي بصور لما ميدان هفدو جرتو برواني قولي الصور دزابتي دبانجا قرابي سراي قولنجا ماما قنقي داني كلا حلب بكوام على خويا دمانجا قرابين ويلال من ما يشاو دقلا حاولت زي خشوتان دسلاني صوروي لي ماما قنقي جوت دمانجا سراي قولنجا قولي صور داني كلا حلب بكوام على ماما قنقي شاو شراعي تخش مراج مالا بو مهلاني ده وزي
چوه پیشوانی چیوانا من گوهم گوهم خود که از این شما دیار بر مرگ احمد اله بره دست گمنه که چه برادم مقصده